fantastično je proteklo natjecanje u Luksemburgu. Znali smo da će spoj mladosti i iskustva iznjedriti dva predstavnika koji dolaze u Zagreb. Michele će nam miksati, a Mirele će nam kuhati. Pa jedva čekamo! Luksemburg, mala bogata država. Čovjek bi rekao da imaju sve. Ali ako ste osoba s invaliditetom i ako niste uključeni u sve aspekte društvenog života, ja bih rekao da ipak nije tako. Cupid Spoon je ponovo pokazao da ruši predrasude i da pokazuje da osobe s invaliditetom mogu i trebaju biti dio svakodnevnice i dio društvenog života. Pratite i dalje Cupid Spoon, vidimo se u sljedećoj državi.